Pozdrav svima ljudi, ja sam Tibor i danas ćemo pričati o poplavama, što su one, kako je kontrolirati i zavućemo se o malo povijesti. Kao što vidite, trenutno se nalazim na Podsusedskom mostu i ispod mene teče rijeka Sava, koja prije 12 godina nije izgledala baš ovako. Ajmo malo natrag. Evo nas natrag u 2010. godini, nije baš najbolje vrijeme i idemo javiti ljudima na društvenim mrežama šta se dešava. A ti do tad snimi Savu. Sava. Sva sreća pa si nam se smirila. Toliko problema i nezgoda, a ti i dalje imaš svoj svjetski dan. 1. lipanj, svjetski dan Save. Rijeka sa najduljim vodotokom u Hrvatskoj. Rijeka koja protiče kroz 4 države: Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Srbiju. Poplave su ukratko porast vode do te mjere da premašuje gornju razinu obale te se prelijevanjem širi. Mogu se dogoditi iznenada ili postupno, zbog pisanja nasipa, preljevanja ili nekih jakih kiša. Posljedice su najčešće gubitak imovine i velika šteta, ali može se desiti nešto i gore od toga, kao smrt, nedostatak pitke vode, ali ne brinite, voda nam nikako neće zafaliti, te nedostatak hrane. Vodeni val iz Slovenije sa jakom kišom donosi nam poplavu u Svetoj Nedelji 2010. godine. Naselja koje je poplava zahvatila su Strmec, Orešje, Pestovije i za kraj Rakitje. Danas se da vam nisam dosadio s ovom povijesti, ali ajmo se potruditi da nam se povijest ne ponovi. Prevencija. Stavio sam naočale jer kao izgledam pametnije u njima. Tokom poplava trebali bi biti spremni za sve jer je razornost vode puno jača nego što se čini. I zato bi trebali imati pripremljene vreće pijeska i educirane ljude, kao njega. Ako vidite poplavu koja stiže, nemojte se sramiti i slikajte jedan selfie sa njom. Ok, da. I objavite na društvene mreže da možete obavijestiti što više ljudi. Vašu ulogu ima i stožer civilne zaštite Svete Nedelje. Uzbunjivanje, obavješćivanje, evakuacije, spašavanje i pružanje prve pomoći obavezni su postupci za sretan kraj. Ukoliko je šteta jako velika, obnavljat će se prometnice, kuće, te će se popravljati i neki napuknuti nasip. Grad, županija ili država će isplatiti pomoć poplavljenim područjima. I tako smo došli do kraja ovog kratkog edukativnog videa i ne zaboravite, sve ono loše što je poplava donijela, obnova je